Reka mbasuhuze kandi mbifurize kugubwa neza aho muherereye hose. Ngiye kuba mbagezaho rero amakuru mashya agiye agezweho. Ngiye kubabwira ko imitwe 5 yitwaje intwaro yagiranye na leta amasezerano mashya imbere ya JP Bemba. Imitwe 5 yitwaje intwaro yashyize umukono ku masezerano yo guhagarika ako kanya imirwano. Aya masezerano yasinyiwe muri Bunia imbere ya Minisitiri w'Intebe wungirije akaba na Minisitiri w'Ingabo wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Jean-Pierre Bemba kuwa gatanu ushize. Iyo mitwe yitwaje intwaro irimo Codeco, FRPI, FPIC, Autodefense na MAPI imbere ya Jean-Pierre Bemba. Twiyemeje rero guhita duhagarika imirwano hagamijwe amahoro. Banabwiwe kandi ko abakoze ibyaha bose bazahanishwa ibihano bya gisirikare cyangwa amategeko. Jean-Pierre Bemba rero wageze Bunia mu gitondo cyo kuwa gatanu yahuje abantu 31 bo muri iyi mitwe witwaje intwaro kugira ngo baganire ku mpamvu intambara yubuye nubwo hari amasezerano y'amahoro yabanje. Muri iyo nama rero yashimangiye akamaro k'amahoro mu gukurura ishoramari no guteza imbere intara. Imitwe yitwaje intwaro yashimangiye ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano aheruka gukorwa kandi yamagana ko hadakurikiranwa ibyemezo ku nzego zibanze. Bagaragaje kandi ko ari ngombwa gukemura ikibazo cy'imbibi z'ubuyobozi zitera amakimbirane hagati y'abaturage. Mu rwego rwo kwitegura uruzinduko ruzakurikiraho, Minisitiri w'Intebe yategetse ko hamenyekana kandi hagakurwaho bariyeri zose za gisirikare zitera amakimbirane ndetse bakaba banashyiraho uburyo bwo gushaka amafaranga yo kugaburira abasirikare. Hanyuma rero byongeye kandi Jean-Pierre Bemba yahuye n'abandi batandukanye baho barimo abahagarariye societe civile, abahagarariye amadini ndetse n'abaturage baho kugira ngo rero baganire ku cyifuzo cyo kugarura ituze muri Ituri. Ibi biganiro byabereye imbere y'abayobozi bakuru b'ingabo, umugaba mukuru w'ingabo. Reka amakuru yacu rero tuyakomereze hano kandi ni muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo aho bivugwa ko umunyapolitike Gershom Kahebe yiyongereye ku bandi bagiye kwifatanya na M23. Umunyapolitike Gershom Kahebe yiyongereye ku bandi bagiye kwifatanya n'ihuriro ribarizwamo umutwe wa M23 imaze imyaka 3 uhanganye na guverinoma ya Kinshasa muri Kivu y'Amajyaruguru. Muri video yagiye ahagaragara kuri uyu wa gatanu tariki ya 20 Mata uyu mwaka, uwahoze ari umukandida ku mwanya w'abadepite ku rwego rw'igihugu mu mujyi wa Beni yemeje ko yagiye kwifatanya na M23 ibyabo ku ruhande rwa leta bise guhemukira amategeko shingiro ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nyuma yo gutsindwa kw'amatora mu Kuboza gushize. Uyu munyapolitiki mushya rero wagiye kwifatanya na M23 nk'uko bigaragara kuri video yakwirakwijwe ku mbuga nkoranyambaga ngo yavuye muri Amerika ajya mu ishyamba kwifatanya na M23 muri teritwari ya Rucuru. Garagara baza kandi anasubiza ibibazo bya Lieutenant Colonel Wiringoma umuvugizi w'inyeshyamba za M23. Amakuru yacu rero reka tuyakomereze hano mu gihugu cy'Ububiligi aho ngiye kubabwira ko Ububiligi bwirukanye Gicanda bumwohereza mu Rwanda buzi ko hategurwa jenoside. Gicanda rero yishwe umunsi umwe nyuma y'uko Prefe Rukumbi wari umututsi Jean Baptiste Habyarimana wayoboraga Butare asimbuwe n'intagondwa Sylvain Nsabimana washinzwe kwihutisha jenoside yakorewe abatutsi na perezida wa guverinoma yakoze jenoside Dore Sindikubwabo. Igikorwa rero cyo kwibuka umwamikazi Rosalia Gicanda cyabanjirijwe n'igitambo cya misa yo kumusabira cyayobowe na Antoine Cardinal Kambanda n'umushumba wa diocese ya Butare Musenyeri Philippe Rukamba kuri uwa gatandatu tariki ya 20 Mata uyu mwaka. Ni umuhango rero wari witabiriwe na Jean Damascene Bizimana aho yagize icyo atangariza abantu bari bitabiriye uwo muhango. Yagiye bivuze muri aya magambo ati: mbere yuko jenoside itangira umwamikazi Rosalia Gicanda yari mu Bubiligi kwivuza. Viza ye yari igifite agaciro kandi Ububiligi bwari bufite amakuru ahagije ku itegurwa rya jenoside. Meya rero wa Nivere yandikiye Gicanda ku itariki ya 3 Gashyantare mu mwaka w'1994 amumenyesha ko ashingiye ku cyemezo cya Minisitiri w'Ingabo w'Ububiligi yahawe amabwiriza bwa mbere kuva ku butaka bw'Ububiligi bitarenze ku itariki ya 12 Gashyantare mu mwaka w'1994. Icya kabiri rero Minisitiri yavuze ko Gicanda yahawe amabwiriza yo kutajya
ajya muri Luxembourg cyangwa mu Buholandi. Icya gatatu, umuyobozi w'akarere yamenyesheje Gicanda kazakurikiranwa naramuka atumviye icyo cyemezo. Bizimana yavuze ko umwamikazi ubwoba bwo kwirukanwa kandi bizabanzirizwa no gufungwa. Nyuma y'urwandiko witwa Dr Gakwaya yamenyesheje umujyi wa Nivere ko Gicanda yari arimo gufata imiti ikomeye isaba ko muganga ahora amwitaho kandi ko kuva ku miti bitunguranye byari kumugiraho ingaruka. Abayobozi b'umujyi basubije Dr Gakwaya ko Gicanda yemerewe kumara igihe gito ariko bitarenze Werurwe mu mwaka w'1994. Dr Gakwaya rero yasabye icyemezo cyanditse cyiyongerwa ry'igihe ariko ntiyigeze agihabwa. Igihe itariki ya 12 Gashyantare yari igeze, umwamikazi Gicanda yavuze ko azava mu Bubiligi nk'uko yari yabyemeye. Icyo ni icyifuzo cy'Imana, nzasubira mu rugo kureba mama. Ibi Gicanda yabibwiye abamwitagaho, yongeraho ko atifuza kubashyira mu bibazo. Minisitiri Bizimana rero yakomeje avuga ngo biragaragara ko Ububiligi bufite uruhare mu iyicwa rye hashingiwe ku bimenyetso bidashidikanywaho byerekana ko hategurwa jenoside bari babifite. Minisitiri rero yavuze ko isuzuma ryakozwe na Sena y'Ububiligi mu mwaka w'1997 ryerekana uruhare rw'Ububiligi muri jenoside yakorewe Abatutsi, ryerekanye ko hagati y'itariki ya 19 Mutarama na 11 Werurwe mu mwaka w'1994 umuriyotona w'Umubiligi mu ngabo z'umuryango w'abibumbye mu Rwanda yanditse amabaruwa 29 yerekana gahunda yo gukora jenoside ya guverinoma y'u Rwanda. Minisitiri Bizimana yakomeje abivuga muri aya magambo agira ati Sena y'Ububiligi yerekanye kandi ko ku itariki ya 15 Mutarama mu mwaka w'1994 ambasaderi w'Ububiligi Joan Swinen wari mu Rwanda yohereje telegramu kuri Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga amumenyesha ibijyanye n'itegurwa rya jenoside. Sena y'Ububiligi yavuze kandi ko yasanze umukozi ushinzwe iperereza mu Bubiligi yarakoze raporo y'amapaji 13 yerekana itegurwa rya jenoside, ayishyikiriza abayobozi batandukanye barimo n'umwami w'Ububiligi ku itariki ya 2 Gashyantare mu mwaka w'1994. Bizimana rero yakomeje abivuga atya muri aya magambo. Mu mwaka w'2012 Kapiteni Nizeyimana wategetse ko umwamikazi Gicanda yicwa yahamijwe icyaha cya jenoside kandi akatirwa igifungo cy'imyaka 35 n'urukiko mpuzamahanga rw'umuryango w'abibumbye bw'u Rwanda. Ngendi Josephine Uwizeyimana mbashimiye uburyo dukomeje kubana, mbibutsa gukora like, subscribe, share na comment kugira ngo mukomeze mukurikirane amakuru hano mashya ngenda mbagezaho.